Manalangin tamo, batayang atok yan Yesus, king kayang dalaning kasuyuan, ang gaking kamatayan, batamong makapakirake, king kayang pamanyubling mebye. O Diyos, ay pami, kang Yesus ay anak mo, pepakit mo ke kami ing dalan painturo, king tagumpe, ya ing dalaning malugod, pamanyuyo, at kusang loob, magsakripisyo para king tapat at alang pamag-alinlangan alugod. Ibiya mo ke kami ing pamisip at panlalawen ng Jesus. Banmabiyasa keng sumuyong kayabena at lugod manenayang kabayaran. Kapamilatanan niti, maging matagumpe ke sanang kayabena, uling yung ginumi, ngenit, manggaman, king alang-angga. Amen. Lukluk tamo put makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Tiro na ako ning Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabian, ban apasik nangan kula, ring mibabayatnan. Dirina na akong sikanan, balang abak, ban pakiramdaman, itang ituruna kanako. Dirina na akong pamanalastas ning Ginoo, at ekulinaban o ginulot keya. Inarap ke inggulot ko, karetang mamatbat kanako. Ekula inambanganan, inyang inumis dako. Inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, enako anano balang. Uling ing Ginong Diyos, ya ing kanako, babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api batakula, balo ko, king eko milako, dangalan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ding sablang menakit kako, kalyanda ko. Pipiling doring buntok da, at pituya-tuyara ko. Ngarang sasabi, ing ginuyang kekang penaligan, bakit ngeni naka papansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit naka sasagipan? Padurot nanda ko ring aso, kukubkubanda ko ring marok atawo, gamat ko bisbus dala, pati na ring bitis ko, kanakong butol kakulang abilang. Karelang pira kayanan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan. Kasana nako o Ginoo, datang nakangaga o talapagligtas ko.
Isalita ke ing lagyo mo, karing kakong kapatad, at ika ing kakong purian, king karelang kapulungan. Ikong makitakot king Ginu, purian niya. Ikong sablang lahi ng Hakob, parangalan niya. Pamamasang ibat, kinsulat ng San Pablo, kareng tao Filipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo, bistaman at tsukeya ing pangadyos, makanyan man, napinilit ing makipante king Diyos. Bagkus, linubas na ing kayang sarili, king sablang kamalan. May kiwangi siya kareng tao, at kinuwana ing askening metong aalipan, at king pang kiwangis na kareng tao, migpakumbabayang may git kareng sabla, at meging mapamintuya ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Ulinita, ing Diyos naman, pepaygit niyang emunano at dininaning lagyong mimigit kareng sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang siklod ding sabla, ding karin banwa, din keti king yato, at ding king lalam na ning yato, at ding sabla, sukat lang ipasyag, king Heso Kristo, ya ing Ginu, king ikiligaya ning Diyos ipa. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Talakab tapuban parangalan ing mayap abalita. Kaya't papurian ka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Kaya't papurian ka, kaluguran kong kapatad, tahimik at matingid tayang ngening pakiramdaman at pigunaman ing kwento ning pamaylasa ning ginutamong Jesucristo agpang kang San Marcos.
Adwa na mungaldo at piyesta na ning Pasko at ning tinapeng alang lebadura. Ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba, manintun lang paralan, banlihim ding aparakap at apapate Jesus. Ngara, Eta daraptan iti, kingaldoning piyesta, makang magulula ring tao. at kanita ka rin Betanya Jesus, king bale ng Simon a leprosuan. Kabang mamangan niya, dinatangya ing metong nga babaeng, magdalang metong aalabastrong lulanan, mitmong mal a pabanglo. Dali se laro ay bat king tanaman anardo. Biklat ne ing alabastrong lulanan at tigtug na ing pabanglo king buntok ng Jesus. Mimwala ring mapilan ay atsukarin at ngarang misabi-sabi. Sinayang namu ing pabanglo, nung pisari na yan, mikaabliyang may git at lungdalan na denaryo, at ding ayab lino, malyari nung ayab paring pakakalulo. At migsalita lang eusto kimbabay. Dapot nga ng Jesus karela. Paburenye, bakit pakialaman niye? Mayap ing depatana kanako, maralas, akakaya beyula ring pakakalulo, at arap tanan nyo lang mayap nanumang oras, aburiyo, dapot eyo kumalyaring akayabe kabang-kaba. Depataniting babay ing agyuna, epaman kiskusa na akong pabanglu, ban isadyane ing katawan ko, para king panga kutkut ko. Tandaanan nyo iti, nuka rin yaman mipanaraling maya pabalita, mabanggit mo naman ing depatana niting babae bilang kapigaganakan kayo. Kay bat nanita, Judas Iscariote, ing metong karing labingadwa, mintaya karing pamuntok ding saserdote, baning ipanganyayay Jesus. Tutulang metula inyang dimdamdayti, at pengakwanan ding dinan sa lapi. Manibad kanita, menintun ding paralan Judas, ban apanganyayane, Jesus. King mumuna ng aldoning piyesta, ning tinapeng alang lebadura, aldoning pamakamate biserong tupa, para king Paskwa, kitnande Jesus ding alagad. Nukarin mo po rin sa jami, ingapunan para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa, karingkeyang alagad, kambe na niting panabilin. Munta kayo king syudad. Salubungan na kayo karin ning meto nga taong magdalang bangang danum. Tukyan ye king bale sa langyana at sabyan yu king makibale. Pakutang na ning maestro, nuya ka rin ning kwarto, pipanganan mi ring kanakong alagad king apunaning Paskwa at iturune ke kayo ing malwalas a kwarto babo. Makaayos siya at kumpleto gamit. Karinyo isadya ing apunan tamo. Meko ring alagad, at mintala king syudad, at ikit do ing sablang lerawa ng Jesus karela, at si Jaray nga puna na ning Paskwa. Inyang bengina, dinatangya Jesus, kayabe na laring labingaduwang alagad, at kabang mamangan lo, nga nang migsalita. Ing katutuan sasabihan ko ke kayo, ing metong ke kayong kayabe kung mamangan, pagtak sila na ako. Melong kutyo ing metong at metong karela, at kitnande. Ako? Me kibat yay Jesus. Metong niya ke kayong labing adwa, at kayabe ke mang titil-til tinape, king silyo. Mateya ing anak ding tao, agpangking misulat, dapot makalunos siya itang taong magtaksil keya, mayapa para keya, ing ene mibait. Kabang mamangan lo, kinuwan tinape Jesus, pe pasalamat yaking Diyos, pe miraso ning tinape, at binyene karing kayang alagad, ngana. Tanggapan niya iti iya ing kanakong katawan.
Kay bat na nito, kinuha na yung kopa at pepasalamat yaking Diyos. Binye na yung kopa karela at minum langan. Sinabi ng Jesus karela. Iti iyo ing kanakong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang bibubu para karing dakal ataw, ing katutuan sa sabyan ko ke kayo. E nako pa si bayong minum kaniting alak, ang gaking aldo inuman ko ing bayong alak, king kayaryana ning Diyos. At kay bat din ing meto nga dalit. Mintala kim bundok daring olibo, nga ng Jesus karela. Ikayungan painggulutan yu ko, uling iti ing sasabyana ning kasulatan, paten kaing pastol at misalbagla ring tupa, dapot kay bat kung sinubling mebye, muna kung magbalik ke kayo, karin king Galilea. Nga ng Pedro kaya. Painggulutan da ka man ding sabla. Ako, era ka painggulutan. Nga ng Jesus kaya. Pedro, pakatandanan mo ini. Ngenimuring benging iti, makatatlo mo ko ilingad, bayuya tulawok, makatadwa ing tatyo. Matimid ng sinabing Pedro. Era ka ilingad, ang giyang misan dako paten, kaya be mo. Makanyan ing sinabi ra kaya. Miras laking lugal ausan lang Getsemani, nga ng Jesus karing kayang alagad. Luklo kayo pamuken, kabang manalangin ko. Dapot tiki nalari Pedro, Santiago at Juan, at migmulayang may balisa, at migkasakit apilubluban, sinabi na karela. Sa skup ko salo, uling mabayat ing panandaman ko. Malakwan ko ken at magbante kayo. Sinulong ya panditak, at sakaya may nalangin makasakab king gabon. King esa na daratanging oras, ning kasakitana, nga na. Igpa, o igpa ko, ing sabla arapat mo, idayume kaku ing kasakitan ay ti, dapot aliwa ing kaburian ko, nune ing kekang kaburian, iya ing mipamintuan. Kay bat na nito, migbalik yo, at disna na lang matudtud ding atlong alagad, nga nakam Pedro. Simon, matudtud ka, emo arapat ing eka matudtud, metong mumang oras, magpuyat kayo. Nga na karela. At manalangin, ban na kayo daigan ning tukso, ing espiritu makasadyaya, dapot ing laman may naya. Pasibayo na lang likwan at may nalangin niya. At inulit na ing kayadwanana. Beli ka na laring alagad na, at disnano namang matudtud. Uling pilit lang mipipiyak ding matara. Era balo nung nano ing sabiyan da kaya, king katlong pa magbalik na. Sinabi na karela. Hanggang yeni, matudtud ko pa at magpainawa, migising na kayo. Di natang na ing oras, ing anak ning tao, miyabyene karing gamat da ring makasalanan. Mibango na kayo at tara na, oy nina, ing magtaksil kanako. Magsalita ya pa Jesus, inyang Judas, ing metong karing 12 alagad, di natangya, kaya beno rin dakal at tawong magdalang espada at palu-palo. Deti tubod lang ibat karing pamuntok daring saserdote, karing eskribas at karing makatuaning balen. Minyeyang senya sintaksil karela. Itang uman ko, iyang kaya kayong kailangan. Dakpan ni at ituki, dapat banten niyang liya masamas. Karas ng udas, agad nang lepitan ni Jesus at ngana, Maestro, at inumani. Inya de kapande Jesus at telanan deng matalik ing metong karetang at syukarin, begot ning espada at tebak ning ipos ning matas a saserdote at atigpas ni balugbog at nga ng Jesus karela. Tulisan kuwari, kailangan pawari ing datang kayong paka-espada at paka-palupalo,
para dakpanyo ko, tuturo ko aldoldo king templo at yuko naman ka rin. Dapot eyuko dekapan. Dapot kailangan ping matupad ing sasabyanda ring kasulatan. Likwandering alagad na at tinakaslangan. At tikyan nening metong abayin tawong makabalabal mong linen. Dekapan dyan naman, dapot may kakalabyusyo at milayi ang lubas. May lakwan niya king gamat do, ing balabal no. At delare Jesus king balening matas a saserdote, karin la makatipon ding sablang pamuntok ding saserdote, ding makatuaning balen at ding eskriba. Tikyaning Pedro Jesus, dapot makarayong bagya. Tinaglus siya ang gakimpatyo ning bale, ning matas a saserdote. Linukluk ya ka rin ni Pedro, lelening dapug, at migsalab yang kayabero, ding gwardya. Pilit lang manintun ebidensya, ring pamuntok da ring saserdote, at ing kabilugan a Sanhedrin, laban kang Jesus, baring apapate. Dapot alalang ikit na anuman, dakan lang saksi, ring memingawang patutulaban kayo, dapot miyagpangagpang ingkarelang deklarasyon. Ating mapila na saksi laban kayo, at ngarang migsalitang kalaraman. Dimdaming sinabi na, lasakan ke iting templong gewang tao, at kilog na ring at lungaldo, mitalakad kong aliwa, era gawa ring tao. Makanyan man, murin miyag pangagpang ing karelang patutu. Tinalakadya ing matas a saserdote, king arapaning kapulungan, at kitna ni Jesus. Nano ing asabi mo, king bibintang dakya ka? Bakit ka magibat? Bitas ang mekibat ni Jesus, may natiliyang alang bulad, nga nang kinutang pasibayo, ning matas a saserdote. Ika ing Kristo, ing anak ning Diyos? Nga nang mekibat Jesus, Akupin, at ikayo akit ye ing anak ning tao, ang makalukluk king dane ng wanan ning mayupaya, akit yang daratang kayabeda ring biga banwo. ginabak ning matas sa saserdote, ing sarili ng imalan at ngana. Nanantala pa ring saksi, ikayo mismo dimdamyo ing kalapastanganan king Diyos. Nano ing desisyon yu? At digmapilan piglurande, tikpande lupa at penumbok. Ulan mo na mo nung nino ing menubok kaya ka, Ngarang sinabi kaya, at penampaling de ring gwardya. At siya palala mi Pedro, king Pacho, inyang dinatangya, ing metong karing ipos, ning matas a saserdote. Panakit ning babaeng ito kang Pedro, ang magsalab kindapog, linawin ng maratna. Ikaman, Nga na kang Pedro, kayabe na kang Jesus at tubo Nazaret, dapot pepayalya ng Pedro iti. Ako balo, ni ako ayantindiyan ing buri mong sabyan. Nga ng mekibat, at mintaya king pasilyong paluwal, king pasbol, banda king pasboldalan, at tinulaw kiya in tacho. Ikit na naman ning ipos sa babae, at sinabi na karetang at ka rin, ing taong iti metong yakarela, dapot pepayalya na namang Pedro iti. Kalabas ning mapila na penandit, ding tao at ka rin, sinabi ra naman kang Pedro. talagang metong kakarela, uling tao ka naman Galilea. Sinumpayay Pedro, Talagang eke akakilala ing taong yan. kanita naman tinulaw kadwa ing manok. At aga na ka ng Pedro yung sinabi ng Jesus kaya, ilingad mo kung makatatlong ulit, bayuya makatadwang tulawok in tacho, at menangis ya. Linwalyay Pedro, at menangis yang kapait-paitan. Kabukasan, aba kamaranon, mipulong larim pamuntok ding saserdote, ding makatuaning balen, ding eskriba, at ing kabilugan na Sanhedrin. Pepagapos de Jesus at delare kang Pilato. Ika piningari daring Hudyo? Nga nang kinutang kayang Pilato. Ika mismo sasabihan mo. Nga namang mekibat Jesus.
Dakaling sumbong ay narapda, rin pamuntok ding saserdote, laban kang Jesus. Inyakit nan reng pasibayong Pilato. Alakang ipagibat karela? Lawen mo, tutulang dakal susumbong laban kaya ka. Dapot ebitas ang mekibat ti Jesus, inya nga pamulalaya ipilato. Balang daratang impiesta ning Pasko, ipilato mibubulos siyang metong apreso, nino mang aduan ding tao. Makasulya kanita, ing metong lalaking awsandang Barabas, kaya bere ding aliwang rebelding makamate tao, king milabas a revolusyon. Linapit la ring tao at inawad na kang Pilato, king daptanan na ing sadya ng pamibulos metong apreso, kitang nakarela. Buriyong ibulos kay ngari daring Hudyo. Malinon ng balong Pilato, king dim pamuntok daring saserdote, inarapde kay Jesus, pauli na ning dirya. Dapot ding pamuntok daring saserdote, sitsutan dala ring tao, ban adwanda, king ibarabas siyang ipabulos na, nga ng Pilato. Nung makanyan, nanoing dabdan ko, kanitang awsandang ari daring Hudyo. Ipaakuya king krus. Ngarang kinulisak ding dakalatawo. Bakit? Nanong pamikasalang depat na. Nga ng kinutang Pilato, lalurang pekasikan ing kulisak. Ipaakuya king krus. King kapag nasanang apamatulanong Pilato ring tao, pepabulos na Barabas. Pepabarog ng latikoy Jesus, at kaybat binyene karela, ban ipakure king krus. De la rering sundalo si Jesus king Pacho, kilub ning pretorio, ing palasyong tuknanga ning gobernador. At inaus dala ring abe ng sundalos. Bela balan de Jesus king metong amalutong imalan, ginawalang koronang suksok at pinutong dekeya, pi sunusuno ring sa saluduan ngara. Luidia ing ari daring Hudyo. Pemukpuk de buntok, king kapirasong timbo, piglurande, siniklod la arapana, at pisunusuno ring pupuyagan. Kay batdeng gewang pikalyan, likas dekeya impepasulod dang malutong imalan, at sinulod ding pasibayo keyo, ing sarili ng imalan. Kay bat, linwalde ban ipako king krus. Ating metong lalaking lalabas, ibat baryo, pinilit dering sundalos, ban papusan keya, ing krus ng Jesus. Simon ing Lagyuna, Tauya si Rene, Tatare di Alejandro at Rufo, at delare Jesus king lugal, ayaw sandang Golgota, ing kabaldugana, lugal ning bungu. Dininan deng alak, asemutanan mira, dapot ena ininom, pinakure king krus, at pira kerakeda ring sundalos ing keyang imalan. Mi pagsapalaran la, bang abalura, nung isanong dake, ing mangin tulid king balang metong. Alas 9 na ning abak niyang ipakure king krus. Sinulat de babo ning krus, ing dalum laban keya, ing ari ring Hudyo. Kayagna na lang mi pakong Jesus, dingaduwang tulisan, ing metong kimbanda ng wanan, at ing metong kimbanda ng kaili, makanyan niyang metupad, ing sasabyanan ning kasulatan, bililang de karing kriminal. Piglibak de ring lalabas, at pipiling-piling do ring buntok da ngara. Aha, ika ing makalasak king templo, at italakad me hilubding at lungaldo, iligtas mo ngeni ing sarili mo, huldas ka king krus. Pituya-tuyarya naman, ding pamuntok ding saserdote, at ding eskriba, ngara king metong at metong, Liniktas na laring aliwa, dapot naaligtas ing sarili na, paburenye kuldas ngeni king krus ing Kristo, ing ari ning Israel, nung akit niyang kuldas, maniwala keya. libakan dyan naman ding tulisan, ang makapako mingat bakeya. At meralumdum king mabilog alabwad, manibat king kaugtuan aldo, hanggang alas 3 ning gat panapon. Inyang alas 3 na,
Kinulisak ye Jesus nga na. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pe paimburisan mo ko? Dimdamdering mapila na tao nga tsukarin nga ra. Lawanyo, ausane Yelias. Mila iya ing metong karela, sinosone ng aslam ing metong nga espongha, at tinali niya kimpunta ning metong atimbu, ban pasipsipre kang Jesus, at nga nang sinabi. Lawenta mo, nung tiipayapin ni Elias, baneng ikuldas. At kinulisak yang masikan ni Jesus, at mepatadiya inawa. Siklot tamo po, at king katahimikan, pigunaman tamot namnaman, ing maragul, alugod ning Diyos, kay katamo, ami katawan tao, king kapamilata ng Jesus, ay anak na, ami dawon king biyena, para king kaligtasan tamo. Talakad tamo po. Megabakyo ing tabing nin templo, manibat babo hanggang lalam. Panakit na ning kapitaning sundalos, ang makatalakad tulid ning krus, nung makananuyang mepatlod day nawa Jesus. Sinabi na, Tunepin ing taong iti, anak ni ning Diyos. ating mapila na babayi, ang magumasid king marayo. Kayabe yakareti i Maria Magdalena, i Salome, at i Mariang Imara di Santiagong anak at Jose. Deti tikyande at siwa ni Jesus inyang atyo Galilea. At atilo naman ka rin ding aliwa pang babay at tinukikeya king Jerusalem. Inyang mabibengi na dinatangyay Jose at tao Arimatea, metong yang gagalangan ang miyembro ning Sanhedrin, amanaya kimpanyatang ning kayarian ning Diyos. Uling aldo na kanita ning pamagsadya, nga nawari aldo bayo ing Sabat. Migmasi kanyang lub me kikit kang Pilato, at pekisabi ni Keyo ing bangke ng Jesus. Mi pamulalay Pilato, inyang damdaman ng mete ni Jesus. Pepayaos ng Pilato ing kapitan, at kitang nakeya nung metenepin ni Jesus. Inyang sinabi ng kapitan, ing metenepin ni Jesus, tinulot ng Pilato ing bangke kang Jose, at sinaliyang telang linen ni Jose para pamalot king bangke. Inyang akuldas na ne ing bangke, binalot ne king telo, at binili ne king metong akutkutan, alinukib king bato. Kay bat na nito, peparulang ne ing maragula bato, king pasbol ning kutkutan. Magumasid la Maria Magdalena, at i Mariang ima ng Jose, at ikit de ing lugal, anong nuya mikutkut, Jesus. Lukluk tamo po. Magumpisane ing Maleldo, ing Banala Parumingo, ing Holy Week. Ing Maleldo, eyamu petsa. Nune, metong yang kapalyarian, metong yang kwento, metong yang istorya, kaganapan ning biye ng Jesus. At iting kwento, enyamu kwentong Jesus ning Nazareth,
nune kwento taya naman, eya mo kwentong Diyos, nune kwento taya namang tao. Inya king kwento ning Maleldo, akakit tala, ding kaya katamong sarili. Akakit tamo, ing kaya katang karanasan. Akakit tamo, ing kaya katang kutang. Ing kaya katang pigagap. Ing kaya katang kapanayan. Akakit tamo, ing kaya katamong kabiguan. Ing kaya katamong sakit. The story of the Holy Week provides us an experience of recognition. Kapamilatana ning kwento ng Jesus, masasalamin nung ninuy tamo, nung nanu tamo, at nung nukarin tamo, at nung nukarin tamo bisang miras. Para king kakatamong pamigunam, kaniting homilya, pansinan tayo po ing tauling amanong simbitla ng Jesus, agpang kang San Marcos at agpang kang San Mateo, bayu yamete. Nga na, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaburen mo ko? My God, why have you abandoned me? My God, why have you forsaken me? Pota pong pigugunaman tayo ing kwento ning Maleldo, nengkay, masikaning tuksong mag-focus tamo, mag-concentrate tamo, at di nan pansin ing sakit apesari ding sugat king katawa ng Jesus. Papansinan tamo ing sakit, inyang pinutong de kaya ing koronang suksok. Inyang bitbatan de, inyang pinaku de king krus, inyang pituyatuyade, penumbok, pemaldak, misubsub, kabang mamusan niyang krus. Masyado tamong mag-focus kay nga usandang physical pain. Tutuy ta. Pero migit king sakit at kaplas ning katawan, ing penandaman ng Jesus. Menandaman niya naman king kayang kapilubluban, nga na ning Ebanghelyo, may bugya ka nung maspak asalo king lungkot. The internal pain was unbearable. Mabayat ing lungkot, akeyang panandaman. It even led to anger, and anger became a depression. Mimuaya naman, mengutang, at milako kapanayan. Inya sabi ng Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? At depong kasanting ing Ebanghelyo ng San Marcos, uling ya ing pekamumu ng Ebanghelyong misulat. At papakilala niya kay katamu nung ninuy Jesus. Jesus, tao yang tao, tutuyang tao, at king kayang pangatao, may yakit ya ing Diyos. Inya makarelate tamo, uling, ing pangatao ng Jesus, iyang dirinan tamong pansin, king Ebanghelyong dimdam tamo. Nanuwari, ingaranasa ng Jesus. O ba't di natang yaking puntong may ginakit, migreklamo, migsentimiento king apong Ginoo, at sinabi ng Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Wari, ing taong ini, ginawayang mayap. Pepakananala, pepakabsyanala ding danupan. Pepakayap nala ding masakit. Penintunala at pepatawaran ding makasalanan.
Gewa na lang timawa, ding alip nanda ding marok ay espiritu. Gewa ng mayan, manawa, ing biyering tao. Pigsilbianala, ding pakakalulu. Obat, mi pakarokya. Obat, inisipanan de pang gagawang marok. Ang gana dening kayang kalaban, ding eskriba, ding pariseyo, inaus ding kampu ng Satanas. E po masakit ita. Potang gagawa kong mayap, at kaibat panyiranda kayo. Mantol lang busbus kaya kayo. E kumanandaman. At ingpe ka masakit pa siguro, ihapin ini. Pelalong din kayang kamag-anak, pelalong din kayang kapatid, kabalen, asahan ng maniwala at suporta kayo. Inawos deng murit, inawos deng sirabuntok. At dening pinili ng akaramena at malapit at matalik akakaluguran, deyaintindihan. At miras ketang ingmetong pisaline, penganyayane, piglibene king kwalta, pigtak sila ng Judas. At kaibat, ini namang metong, Simon Pedro, asasabi kayang itaya ko yung biye ko para keka, inyang ikit ne ning ipos at akilala ne, lingad ne. Sinabi na, kaya kakilaling taong yan. Ala kung kinalaman kayo, kaya balo, nanong panyabyan mo? Lingad nem Pedro. At kaybat, ilangan likwande, ilangan betingande. Inyaking pamagdili-dili na, tamuwala ko kayo, ing maginakit, ing saying-sing, ing mag-complain. Uling gana-gana, likwande, gana-gana, liglagde. Inyapin di natangketang punto na inisip na ang giyanging Diyos likwane, ang giyanging Diyos betingane, ang giyanging Diyos pepaburenne at gilutane. At meging tutuya at ginamit nala ding panalangin ning kayang tradisyon, ding panagulele o ding awsan tamong Psalms of Lament, at nga ng sinayingseng, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Inyang magdilidiliya at mamamate malungkot, meging tutuya king apong Gino. Naselikot, ing kayang tune panandaman, meging tapatya king Diyos, migreklamo ya, mengutang ya, penintune ing Diyos. Inya sabi ng Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Kalalam na relasyon king Diyos. Tutuya, plastic, migpanggap, migkunwari. Mas buri na ning apong Gino, potang manasakit tamo, ing saying-sing, ing kumyak, ing mangutang, ing magreklamo. Uling mas buri ning apong Gino, tututa mo, arapana. Naburi, ing magpanggap tamo, ing magkunwari tamo. At potang maging tututa mo, arapana ning apong Gino, kanita tayo tune, akikilala. Kaluguran kong kapatad, kaya kaba na po niting banal a paruminggo,
Balo ko, maging bisita mo, kareng pabasa, kareng magdarame, keng bisita iglesia, keng sopas, keng sherbet, keng pamangan, ayapagda, keng pabasa. Sana, libutad ning kangye ning maleldo, di nantang panahon ning pamanahimik. O yan naman talaga yung punto, dading limbon, ning gagawan tamo, at din kaya katamong miyaliwang selebrasyon ning maleldo. Tayranda katamo, bangkanita, akatabno tayo, ing Diyos. Epo kasalanan, ing saying singking apong Ginoo. Nung atintang mabayat, apagdalanan. Kasalanan, ing magreklamo, ang giyanging malmura. Uling ateik na, atanggap na ni apong Ginoo. Ing masakit, aburita mong sabihan, lalong-lalo na, nung manasakit ta talaga. At sana, potang sasabihan tamong, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Panandaman tamo. Kaya rita mong bignus, ing ega-naganang pait at sakit, agay katang panandaman, ing Diyos sa luwa na katamo, ing Diyos sa puwa na katamo, ban paramdam na kaya katamo, na potang liglag na katamo at betingan at pigtaksilan, ding sabla at gilutan at pepaburen ding ega na gana, iya kapilan man nakatamo lakwan. Ang gana king kamatayan, pelalong king impyerno, ing Diyos nakatamo gulutan. Namnaman tamo, iting maragul alugod ni ngapong Ginoo, kaya kabanan niting banal aparuminggo. Abayabe tamong ining ipasyag, yung kakatamong kasalpantayanan king Diyos, ang makasadyang makiramdam at tanggap, karing kakatamong daing at saingsing. Sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banuat yato, at kang Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng banalay Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katnungal dosi nubli ang mebi, pepaitas na banwa, makalukluk wana ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamis na makding santo, king pangapatawad ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biela nangga. Amen. Kapatad, manalangin tamong eni king ginutamong Jesucristo, aging kayang pasabing lugod, pinupos ne ing dalan at linigtas na katamo kapamilataning kayang kamatayan at pamanyubling mebye. King balang kaidwanan nga tamong manalangin, Gino pakayapan me ing kekang balayan. Ulitan tayo po. Gino pakayapan me ing kekang balayan. Jesus, kapamilataning pamangan at inuman ning Eucharistia, tukyan mo kami kindala ning biye, maging sika ng dakat sa tula, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Jesus, kapamilataning kekang pamaylasa, king mula ning Getsemani, so panmoring sablang mamamate king oras ning karelang kaligaligan, at ipagkalub mo karing ega na gana, intetagan tupad king kaburyaning igpa, lalo na potang iti, binang masakit. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Pakayapan may kekang balayan. Jesus, kapamilataning kekang makatuliran a pangarakap at pangayatol, ganakan mo ring makasukol, pauli ning karelang kayatulan,
O pangayatul kapamilatan da marok ayukum. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing kekang balayan. Jesus apigtaksilan at pepaimburisan din kekang kakaluguran. Maging malapit ka sa karing sablang malungkot, pagkaluban mong kagiwan, makikaluguran din kekang kapatad. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing kekang balayan. Jesus, kapamilataning kekang dala ng krus, bawasan mo ing kakarganda ring sablang daralan kasakitan, at gawang mo mayan, at aintindihan ing karing aliwa, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing kekang balayan. Jesus, kapamilataning kamatayan mo king krus, at ingmit mong ligaya mong pamanyubling mebye, patawaran mo ing sablang pamikasala, dinan mong biyering ega na gana, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing kekang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan da ding kaya katamong greeters, choir, CWL, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Chris Mandap, family Centeno, Raul and Wilma Alvarez and family, Norma Co and family, Rose Henson and family, Corazon Banyaga and family, Elsie Tuazon and family, Pamela Espino and family, Rafi and Laurel Ocampo and family, para King Aldo ng Kebaytan, Erica Janine Dumas, para King Ligtas ng Pamaglakbe, Jessie and Julie Manaloto, para King Malagwang Kapaldananda Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Annette Espino, karing masipit akapag nasanda de Ernesto and Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Ryan Miguel Ramos, Tiffany Toby and Timothy Bieyua, para King Kapatapulong Aldo ng Kematayan ni Miango Bie, Eren Rivera. Yuli no sana din king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong miango na bie, lalong-lalo na di Jesus and Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Narding Ocampo, Ireneo and Epifania Santiago, Rene Henson, Epifania Lawuk, Ernesto Camado Jr., Urbano and Alfredo Nuki, Marites Barrera, Boyong and Virginia Yutok, Dionisio and Arcadia Peña, Domingo, Gloria Esguera at Melchor Flores at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio, ipanalangin tala, King Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing kekang balayan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kakatamong parokya, lalong-lalo na ding sablang sinaw, king kakatamong milabasan ng nobenaryo, ampon piesta. O Ginoong Yesus, bustan mong ing agus ning kekang kapatawaran at biye, kuldas kekeng sabla, at idala na ke kami ing alang kupas mong tula at ligaya, king kayarian mong alang kayangganan. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kako at tingke kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuitin daon karinggamat mo, king kapuri at kaligay na king lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang gawa na kesa ng kalugod-lugod keka, ning pamaylasan at kamatayan Jesus, bugtong mong anak. Magdilidili alakeng akarapat, dapot akamta na sana para keka miniting ganap a sakripisyo, ing lugod mo't pakalulu, ating kapatawaran karing keka kaming kasalanan, iriadwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya ke kayo. At keka antimurin, Yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilata ng Heso Kristong ginumi. Bistaman nalayang kasalanan, inamina ing kasalanan mi. Bistaman malinis siya, tinggap na ing kamatayan, ban ikabos na kami. King kapamilataning kayang kamatayan, linupig na ing kamatayan mi. King kapamilataning kayang pangasubling mebye, siblina ing biyemi. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamya kapuryan keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at pinumkokan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap iyo king lugod, kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing ke kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang anak kong susuyot magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula ring anak mong di Jesus, Adoracion, Ricardo, Juliana, Vicente, Apolonia, Robert, Narding, Irineo, Epifania Santiago, Rene, Epifania Lauk, Ernesto Junior, Urbano Alfredo, Boyong Virginia, Dionisio Arcadia, Marites Domingo, Gloria, Melchor, Eren Sergio Dolores, Amponi Pedro at tingbaldang kaladuo, ay naus mong meko ketiking yato, andinin king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman dingali wami pang kapatad, apepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, lalong-lalo na din ang anak kong mitipon, ban pasalamat at pasaup keka, ding kapatad ming miyampang kaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi, kaniting banal, akapag masusyan. Gawan mo kaya ngang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpangmayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga.
Adwan tamong ngeni ing grasyang maging tutu at tapat kingig pa kabanga tamong manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babiya ko kay kayo. Mo sa babalik danding kay kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayana na ning kay kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kay kayo. At keka antemurin. At ngayon masayata ang idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayong anpu, peace be with you.
Nyo yung ginutang Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, ing milalako, king kasalanan ng yatu. Mapalad la ring mayaws magisulu, king apuna ng kordero. Ginoo, kung matampan tanggap ka, dapat kesme nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
kaya katamo pong second collection, paraya king alay kapwa. Paraya po king alay kapwa, yung kaya katamong second collection. Salamat. Kapanyawsan po para karing kakasal. Inoel Francis Santos Francisco, 31 years old, taga 20 Sparrow Street, New Marikina Subdivision, Santa Elena, Marikina City. Kakasal kang Aiza Manyo Velasco, 30 years old, taga Purokdos, number 778 San Jose. Kakasal na po king San Pedro Calungsod Parish, Sanctuario o Padre Pio, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, Rizal, king May 11, 2024. Iking Kenen Lintag Guevara, 31 years old, taga Pio, Porac, Pampanga. Kakasal kang Kimberly Ann Gagi Cruz, 28 years old, taga 4th Avenue, Unisite, Del Pilar. Kakasal na po king Christ Light of the Nations Parish, Model Community, Pio, Porac, Pampanga, king April 13. Yargel Nukum Tayag, 27 years old, taga Nueva Victoria, Mexico, Pampanga. Kakasalya kang Kate Onofre Castro, 25 years old, taga San Felipe. Kakasal na po king Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga, king April 6, 2024. Ialan Talavera Ocampo, 58 years old, taga San Antonio, Cabiao, Nueva Ecija. Kakasalya kang Lorraine Bondok Castro, 35 years old, taga number 220 Purok 5, Barangay Juliana. Kakasal na po king Metropolitan Cathedral, king April 16, 2024. Na anumampong sumbaga laya baluyo, kareting kakasal, pabaluyo namo po kang among Paul, or king opisina na ning parokya tamo. Dakal pong salamat. Manatili ka pong pakalukluk para karing kapabaluan, karagdagan ng kapabaluan. Unang dili po, dakal salamat king pamanagon yu, kaniting pamagumpisa na ning kakatamong Maleldo. At salamat po karing kaparokya tamo king Del Pilar. Palakpakan tala po. Salamat mo naman po karing sinaw, king kakatamong milabasan na nobenaryo ang pon kapiestan. At salamat mo naman po kaya kayong sinaw, king kakatamong second collection, bilang suporta tamo king Alay Kapwa program ng Social Action Center of Pampanga. At buri ko pong pagganakake kayo, din kaya katamong daratang pang activities, kaniting Banala Paruminggo. Pota pong alas 6:15 na ning bengi, at intamo pong misa keti at pamamendisyon palaspas. Makanyan mo naman po, alata na pong misang alas 9 na ning abak. At bukas po hanggang Miyerkules, atin pong pamangumpisal. Magumpisa pong alas 5 ning gatpanapon hanggang alas 6 ning bengi. O deta pong bisang mangumpisal, munta ko pong agad ketiking pisamban, magumpisa bukas hanggang Miyerkules Santo para king kaya kayong bahan maramdamin kaya kayong kumpisal at tanggap kapatawaran. At atintamo pong misa, magumpisa bukas hanggang Miyerkules Santo, alas 6 na po ning bengi. Ating kaya katamo pong pamamasang pasyon, agpangking kautusan na
Peiral na nga po seto at binayo na po ang apong dong hanggang Miyerkules bengi ing pamamasang pasyon. Bakit po? Kasi po at nung kaimportanti dening atlong aldo dening ausan tamong ing Paschal Triduum ing Huwebes Santo ing Biyernes Santo ampon ing Paskong Pamanyubling Mebye. Inya agata nakatamo ning Santa Iglesia ban makyabe king kapag masusyan king liturhiya. Ing debosyon dapat yuli nakatamo king liturhiya. Inyapin po priority tayo dapat ing liturhiya kesa king debosyon. Inya dapat po makafocus king parokya ing egan-aganang activity kaya kabana ning Paschal Triduum. Huwebes Santo, Biyernes Santo, ampoy tang Paskong Pamanyubling Mebye. At ita pong Huwebes Santo, agatan ko la po, ding egan-aganang manungkulan, king kakatamong parokya, banggam panantaya ing Day of Charity. Bilang pamakisan metong kang Jesus, amenos bitis, karing kayang alagad. Inyapin po kalupa ning apisabi, king milabasan na Paris Pastoral Council meeting, mamili tamong community o kaya pamilya, kareng chapels, malyari tamong dalawan, ban kanita, kaya betala, ring kapatad tamong pakakalulu. At itana pong balang misip paralan, nung makanadno tamong makapagsilbi karela, king Aldona ning Huwebes Santo. At ita pong alas 5, ninggat panapon, maganap ing misa ning tauling apunan, at ing pamanos bitis, karing apostol. Kaya rin na po nita ing bihilya hanggang alas 12 na ning kapitangang bengi. Kabukasan po, Biyernes Santo, at intamo pong istasyoning krus. Magumpisa po yung istasyoning krus, king bisitas karin king San Felipe. Alas 5 na po ning Ganingaldo. Alas 5 na po ning Ganingaldo, yung umpisa na ning kaya katamong Stations of the Cross, magmula king San Felipe. Dumalan po king Unisite, Paralaya, at kaya king Purukdos, ang gabo kaya king Pisamban. Ida pong pamamuge king Banala Cruz, alas 4 na po ning gatpanapon. Kaya rin na po ning pamamuge king Banala Cruz, maganap po ing prosesyon na ning Biyernes Santo. So sana po makyabe tamo, magdala tamo pong kandila king prosesyon. O dumalan po king Paralaya ing prosesyon. At itang sadya tamong paglimbunan, idagdag tayo po ing Paralaya. At ita pong Easter Vigil tamo, itang Sabado, alas 8 na po ning bengi. Kaya rin nanita, yapining salubong. Next week po, adwala mo po din kaya katamong misa para king Easter Sunday. Alas 8 na po ning abak, ampon alas 6:15 na po ning bengi. O sana po maging makabaldugan ning kaya katamong pamagmasusi, king Semana Santa. Gawan tayo pong banal iting paruminggo. Adi ng tamo po sanang pansin, ing pamigunam at taimtim pamanalangin. So let us keep Holy Week holy. Dakal pong dakala salamat. Talakad tamo po para king tauling panalangin at bendisyon. Manalangin tamo. Oig paming miglalang kapamilatan iting pamangan ning Eucharistia, pinawi mo ing kekeng danop, ing kamatayan ning anak mo, pagkaluba na keng kapanayan at patibayana ing kekaming kasalpantayanan. Manan na sanang ing pamanyubli ng mebye, di na na keng kapibabatan at tayrana keng papunta king kaligtasan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka antimurin. At mantabi ke kayo ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa, ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos.
ming krus tuki kakanaku, pusanan ming krus maglakad gulot ko, lumeme pusanan ingke kang krus tuki kanaku warapat alimu. Inyang malapit no Jerusalem at ababatyawan dane ing balen ning Betfage at Betania, king bundok ding Olibo, pepauna nung Jesus ding adwa karing alagad na at inutos na karela, muntako king baryong Arapanyo, pangarasyo karin, dasnanye ing meto nga biserong asno a makatali, kalaganye at dalanye keni, nung ating kutang ke kayo, bakit kakalagan niya, sabihan nyo kaya, ing Ginoo kailangan at pasubli na niya mong pasibayong agad keti. Mintala at disnande, ing meto nga biserong asno, king lele dalan, makatali king pasbuldalan. Samantalang kakalagande ding tao at tsukarin kitang da, nano ing daraptan yu, bakit kakalagan niya? May kibatla, antimo ing tiro ng Jesus karela, ading tao pepaintulutan dong mako. Delare ing biserong asno kang Jesus, timpakdo king asno ding karelang imalan at sinakay Jesus. Ding dakalataw, lintang do ring karelang balabal king dalan. Ding aliwa naman may maklilang sangang dutong at binilidala king daralanan. At ding taong mumuna at ding makatauli kang Jesus, kukulisak da. O sana, panuwanan ning Diyos ing daratang king lagyo ning Ginoo. Panuwanan ning Diyos ing daratang ng kayarian David ay patamo. O sana, king kakatas-katasan. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian ke ka, O Ginoo. Lukluko po sa guli. Deng palaspas ake kayong tatalnan, ela puwagimat, ela anting-anting. Nune simbulula, atin lang tatalakaran. Kapamilatan dareting palaspas, papasyag tamo ing kakatamong kapagnasan, tuki kang Jesus. Tuki ang gaking kasakitan, ang gaking krus, ang gaking kamatayan. Deng taong tatalan palaspas, tututula king karelang panga Kristiyano.
Uling, ela mo makiramdam king amano na ningapong Gino, ela mo magdebosyon, ela mo mangadi, ela mo magrosaryo at magnobena. King karelang pangataw, mayayakit ing turu at biyen ng Kristo. Mayayakit ing ganaka, ing lugod, ing pamagmalasakit, lalong-lalo na karing kalulu. At nengkay, iting mayap adapat kalupaning sinabi ko na, idala na katamo king kasakitan, ang gana king kamatayan. Sana deting palaspas, pag nakada kay katamo, iting kayausan. Tukita mo kang Jesus, ang gaking kamatayan, bata mong makirake, king kayang panibayong biye. Talakad tamo po, manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, ipanalangin mi keka, bendisyonan mula rin kekang anak, at tatalan kareting palaspas, at papagbanalan mula. King Aldoy ti matulaming papasyag king Jesus, iyaing kaming Mesiyas at Ari. Kabang makirake kami king kayang biye, at king kayang kasakitan at kamatayan. Datang sana ing Aldo, makirake kami king kayang ligaya, king metong abayo at alang-anggang Jerusalem. Kapamilataning tapat ming pamanukikeya, mabibiyat mag-ari, kambemo at ning banalay espiritu, metong a Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.